We boga muri ya gahunda yacu yo kumenyekanisha intara, aho aka kanya mumbonana n'abahungu babiri abahanzi ni byose man. Ngira ngo witwa gute se man? Hold up bro, big phone. Yeah. Yowe we witwa gute? Piobi. Aho ngo muri abasani. Four. Mbere yuko dutama akazi ngo ngiye kubabaza. Hold up. Hano mfite abakobwa babiri. Hari ufite body nziza y'imiterere na face w'isura. Wowe urahitamo nde bro? Face w'isura bro. Uhisemo face. Yeah. Wowe uhisemo iki? Buri. Body. Mwibuke ko uhitamo body, face araba nayo nta nimwe. No uhitamo face araba nta body. Uracyagumyeyo? Yeah. Face yawe ariko ari uruzingo. Ndacyari ku isura. Wowe Ndacyari body. imiterere ariko ari joyeuse hejuru. Naribi. Imiterere niyiribwa. Bro, imirongo noneho, imirongo. Ndahera kuri inde. Imirongo. Fiki, utema umurongo wawe wa mbere. Yeah, ushaka umurongo wa mbere bro. Bita base yo hejuru bro. Oya, nta base bro. Ngiko naririmba kose byaza. Patwagiye. Let's go. Mureke izo beef dukora ibikorwa bikaye mureke ububono. Urataka imifuko gisakwa hirya no hino bakeneye ingoma. Murabyina mu gikome ingoma no top biri kubakoma. Akayobe kari mu buyobe ucakaze kwigeze ihenesha niga. Sikubana ziba zirabanye niga zikwenge zihinduka ibeshi. Urashusha ibishatu bihuze mbere na mbere tumanuke beat. Urarapa ibututsi turatabwa wisunge kira gute muri genge. Umutsima waraye mu karaga mireho uri murahinduka ingaragu. Yamenye ko yari umugaraga inambwe byirahinduka umukungugu. Atomokera bari bamuhatse mari yemera ziteza imbago. Umufano uri bwumviye ingoma ni genge yagaze karusha abakapo. Uruhuza nanjye tubikore ubyangu bikunde nyuma muzabizire. Bamwita Fiki. Fiki. Uwo murongo se bro. Yeah. Biobe twagiye nawe. Yeye. Eh. Wigiri. Yeah. Yo. Shitani yabaye umurozi kibi kihuje ububari mu kazi. Umwana yuriye umusozi guhiga umupfumu wa muhuburozi. Gashaka kugira umusazi imfura n'amazi byaduhaye akazi. Yafashe umunyarwanda kaza mukorama akazi yishenira kazege. Meditation. Kapitale mfitemo iyi mission. Ku masasu ndi nkoba no question. Mu rugamba ni night vision. Mukiriyo turimo turira. Iyo bitu wanu bamuririra. Urukundo rw'abari rushira. Shirira mu mbuto vire mu nzira. Nyamara ni bazi ko byaje gucamo. Mu gihe ababoyi baje kubivamo. Baraterura ati mu mutemo. Femu ya music ati mumuveho. Kuburya kopi nago wanco. Abuze imirongo juza tugutemo. Kurepetiza abantu biveho. Cyangwa ubiheza abana baceho. Maniganye tumurapa. Ufana nurenza ibintu urapfa. Arapika mandano ufata. Kibizi ibiti birimo bisaza. Indangamirwa muri covid. Abasani bose bihishe mu vid. Ku mategeko ya mama Eve mu kijugunyemo kigenda kibyiga. Fiki for nawe twongeze. Tugende. Let's go. Let's get it. Ico yingo tunazimena ndumubazi mwiza amaraso ndamena. Ifone yanjye ni mu mutwe kuba kwisi ni nka after party. Treat ni healing ngodo family nayo nyimena mu pozo. Mu mubiri ku cyangwa ni fresh urukundo umukozi na mwisi mukuzi. Ufatira ifoto udakeye kabira kakurya izo ngodo. Weekend ni nkoko kumucanga ku mazi mufata gafoto. Gusa note mu feeling inama ziba zikwiye gushira nka oma. Buri bitch ni fata gatoki. Uba muri aho muri atubuci. Muri nka mata majunditse amata muri nka mabyi abaze nyamata. Umubiri wansi giye ifoto buryo tujyamye wanyeretse inseko. Mugacuku kari mu rugomo everybody yumva mu power. Dasa kunego marira gutembera mu nda urata gahinda kumata mu mata yuzuye impanga uyita umuhanga ngo mwirigara wacometse uganja uzufasiza wizo kumoka rimwe kabiri mu kubita inseka ngamakuru hari no guseka biravuzwe murararira inkoni murazora ububona murambika inkomo murashinga urugomo inkuru yose niko kure yumvira sound yanga barwapa izufasiza zibakoma industry unifungura utacira umuziki ni hoje mutoke izi mpano ziri mu mihana zifite taki yo gucinwa TV mu rukori yakire mikoro kuraritare bazimya amatara. Yeye. Abavyuzi yanjye barambwira wakomye undi mwana. Nubwo batakomeraga ariko wakubise umurongo uri taho. Noneho nzajya mbabaza akantu, nzajya mvuga umuhanzi uvuga agace katarenze k'amasegonda 5 k'ingoma ye. Twabanje. Holix. Bitse penalty urafuha kamufuye mba nabizi cyuya yipfa kubona kwisura nagare tupu nakobotse sura. Zo trap. Yeye. Just to be guy. None uri kwangiza inote ese yose yagura amakote cyangwa yaya. Ndi kuvuga umuhanzi ngaho kubitamo uwayishikefi n'amasegonda 10. Amasegonda 10 wayishe. Wanya imbuto z'amaganja ziraturagurika. Twe nitujya turyama turacuragura franc. Yewe boga, subscribe na follow kuri boga bizaza.